Paula pitää olla mä voitain lalu siinä fiolo Maria Eiki Maria Tonga. Toko fata me mal fidu poni ma fe makama live stream broadcasting. I fata ko ya mo ik Palemia ponga maheni. Talu ni hiliko ya oi. Fata ko ya buranga fata tama ko wen be mo misa mo oi. Misa ngowe be poke misa ki mori. Ik Palemia be poke se ka pore mo sketar ko ya kabineti. Ini ahoni. Apa wani Nuku'alofa. Waduh bebe mga pumunta ko ito kwato. Kita umay ko ya ahoni. Ano ko yan ay Palemia. Ito dito. Pabaro to bulan mai. Bebuan ke kamata ita upol kalama. Kota noa. Kalau ki Korea tu ni ki Paula mau gen fai mai leva tau ki Latu kamata ka tau tu hobat. Tamang mau fafitai bekafian. Ko hi ko tapu aki pa mo keles koen mau fafitai be to ko ofa tata pe afiona ke ngai fofonga me to mlek fa ko mau press conference i he hokoni tapu kine be Palemia be ko minister mukmator no dobe ko Faiongoongo ko hi ko tuku atu ngai famatal pa be ke po botala no ke ngai ngao ai puleanga makola te tapa ke fena ke lo do toitik mator i he fata ko ni makola ko ngai mena class ko alo mo famoi amen. Tau whawhita ko tope i kine tau lere me tau tau te au mai ki popong whakroa kon, tau whaha tau popo tāno, whai ka maari, a pau waha mea mou tokanga ki ai, o tui ko taim lere ni whai tāno ki ai. Hange piko ia ko kumou wa iloi, na e tāri a e whakotu ukoni o e misa moui, tok ta sosai piukala, ki hoko ko regional tare kita, po tare kita wa ai WHO, ki he tawhaaki ko ni Pasifiki. E tau tukanga no whai maari, ka tupe mua ke u tata noa peha ngai mea, o ku maupehe au ton ke wha tānoa ki ai, ko ngā pe mu tukanga ki ai. Ma tok tānak mai pe ko ha kai whehu i ke. Te mou whi mau ke whaha po tānoa ki ai. Hage pe ko mou iloi, o tau kāinga koe na nau Isleri, na o si mawahe mai me Pitania, o si koho no awe na tō koe ki Pitania, i fwoi toko no noa koe ni koe tōu noa ai koe kau Tonga, ua walu ai na nau wai nau passport New Zealand, tō taha passport Australia, tō taha passport Fish. Ai koe no noa ia tuku kehe, me sia kiu tui wakano, nai nau toko no taha aki, kono mai nau tolu. Katoa umea koni hangi koe nofo mwe wapuna, nai whapaanga he pulaka Tonga. Au tau whawhitai ko toa pe, nau hao rei mai, nau au mai ki Pitania, pa koni ko nau whoki mai, ke ngai whonua au nau iai. Koe wape, koe lulutai. Hake koe ia, nai lau kia e motuani i whalea rea. Nai whiai whakaamu ke au mai September. Ka whiai kai whi mao whaka lao ko ngā kai tukuange mai mei siaina, nai tuu whoke wakai siaina. Nai ki tuai, pa koe tōk whainga maari e nenu o au mai ahoni o tau hifo ki Australia waka. Ke whae ngā ue kono wāri, mono retrofiti, whakatatau ke he tau whi mao a tau tolu. Koe toi oko o whawhiwhia ai, ko ngā, koe katoa ngā ue koni, ki hono wāri, mo i wala mea pehe, mono whawholau mai. O toko nie Australia ke pāga taha po niwa miliona. Taha po niwa miliona ai, koe toi tokon pe Australia, ke whakakato ngā whi mao koe ni, kai toki hau koe waka, ke lere i Tonga ni. Ai e tuu koe ni i he taini mi, whenga i ke au mai ke konga ki muia Novema, o se wāri mo wala mea pehe. Koe whakamu ke au mai ki mua he taimi PC, po he taimi lahi whewholau aki koe ni.
tau fito ki December pe mo Januari ai o ku ko lo pe na lau pe ko ha me ko me no ko leo ngoi tau whaamu kia o mai September ka wai ngai mea ku pau ke whakakato mea whakalao ko inga pe ke whemari ai ngai wheitu whau mai waka ka wa se aina he ko inga nai ai pe ko no whakakato ni tau mai ai ki Australia i he ahon pa hange ko e mautanoa wahua i tu ahe ana tong wakai ha kau Tonga ke nao si o ton kia ke tu kwai lau tau po wa ko na ko waka nai ha na fai tai ai ha u selfie ai ke nga pe ke mo i lo ile re u ha pe va ka ko me hano hoko ko fai pa optiki foki e ta ha go slere tai ni para to kon mai a Australia ke tau fai pa optiki va mo ha pai domestiki pa goi ni na to kon mai deva mo nu sila ke na fa paanga ai fai pa optiki whaka international pe ko tau ki muri hono ua ai ko ke ipo lewa ko ni e fua lewa hano totongi e nu sila mo Australia ko hinga pe ke ua toi hoko ha mea tau nofo pe o ta Fakataha pe ke fo ke ipo lo ta kai lava lewa ua si lewa fai nga mari e mate whaka au fuli ai fetu taki i Tonga ni me ha mate pe fo ke ipo lo ta ai ko ngau e mahu inga ni pe au ia e whaka malo la ki no sila mo Australia i he na ilo i ko ni ai tau pehe tu la vea ngofua i fetu taki i he taha pe ke i polo o whae whenga aki ko ni pe atari ai ke na whakapaanga ai ke i polo hono ua ko hinga pe ke whakasisi ai whainga maari e ala mau ai pe atu ua e fetu taki whakaloko fua a Tonga ni tau pehe pe ko volcano pe ko hawhainga pe ko ha taula pe ko ha lamea pehe i he kahau o tiko i koe whaki mea mahu inga pea kai te tok tāna kat pea mui o koe o ngongo whawhiawhia lahi moni a koe ki ki mui mai ai whai kone ngā aue o tāri loto whia maari ai i he tau wāhenga Dr. Saya Piukala ko tale kita ia ki tapiu he jogo tau feitu ka te tu ko ne fa mari ki Dr. Piukala fai be hane ki fa matal malo bito ek Palemia pe ko le ke hu fanga he ta fata ka to ne kamata ki press conference ko ini kai poke pegi fai ngamari ko ini ke fafofonga te faftailahi e motuani ke taiha mai he to fahala une fai o ikunai e fenga pero fa malo pegi Palemia ka mai kapneti e falala pe mo poupou ke foto atu ai motoani ki he nakanga fōko ia ko e tare kita whakawhitu ki he Western Pacific Region ai kau taha moi ko ia mamani pea ko ne fōfua ho ko ni hataha me Pacific ki he whatongia ko ni mai no pe ko e whatongia whaingata ku fia pe motuan ke famalo ke Palemia ka mai kapneti mo ka kai fonwa i he pou mo lot na fai ko inga ko e fatongia ma fatuki o ku hanga mai me mua mal ko ki me be ko la vet ke tu ke ka pa to ke hanga i feu a moya ako honga ia o pito mo fia la hi fai nga mari ko ia ku lave mono e ki fono kon ko tong alo te Fakataha be ya pa wa ha fe e tai ni bi ngai topic ko wa be ngai me ke te ki ala ta na kiat apa wa ha fe i fe ka ba mo me ko na la ve ti ai ange ko mai be Israeli ka ma lu tai ka mo no fa no fo ko ni o Tongatapu kala ki he tapiu e cho
Malo taim nei le ni ke Moimoi. Malobito, just want to firstly congratulate Dr. Sapi Kala on the massive achievement. Ko fehu ipa ko kataki Eiki minister. Ko mahino ni ko that you will be the next regional director for the Western Pacific office. Ko halewa hoko atu meheni. What is the next step? And can you please explain the process of what's going to happen next year? Kataki, malo. Ia malo. Koe o whai pe talanoa ba mai Palemia ma kapineti ki e taimi e whemau ai ki u whawhisi pe me he lakanga minister. Mai no peo ku tō whai e confirmation of my appointment I he executive board meeting ia I Geneva I Sanuari aho oua ke aho afitu. Aia ku kamata ngau he ofisi he aho lako February. Aia koe foi process ia ko ku pau ke whakakakato. Kai toki official e te hoko ki he lakanga. Malo. Malo e Palemia ba me minister. Koe te mui at be fe hui gon goe he lakanga fo e ki minister mo. Koe fe hui goe ha whainga monu ia ma o e tonga ni be me he lakanga fo ke iai. Pe koe taha koe e ia ha wesia ho o lakanga minister I he whatongia fo go ni goe kua hui goe ki ai. E ha ne wesia ho whatongia ke whonua. I ho lakanga fo go goe ki he WHO. Pe I ta whak be taha e Palemia. Ki whapapau I mai mua I he whakapuna lulu tai. Koe tuunga goho whamatala nei whakahoko koe mea whakalao. Te rao whapapau I mai na I kai ke iaha paloparema mau e waka pe koha paloparema I hono totongi goe ngahi peimeni goe waka. O hange goe ngahi tukuaki goe whahoko. Paula ku lahi pe taime kau Facebook a koe na. Hake pe na e whahoko I wharearea. Nei atu ai penga kau ni o whamahina atua I paanga koe o totongi aki. Nei kai ke me fuhu ia. Tau muli whoka u tau pe confidential whe whakatawa aki o mau kai ke tāria ke o atu. Kau mau pehe koe ke me ke fuhu. Ate peng titela, o atu mo lahe paanga nai tautongi, ko hunga ke mahino, ai paanga nai mai Australia, mo paanga nai no I he lulu tai, koe ka paanga ia nai atu he purea, koe ka paanga e tuku hau, nai no he lulu tai, o whai a ke tautongi. Ko hinga koe mea whalao, regulatory, nai resisita wakapuna he feitu eta. O paulewa ke to'o resisita ko ia, whakakato e ngahi mea ke temporary ke lawa puna mai ke hau ki tongani. O whau mai aseli. Ai pau ki go through he process ko ia hono deregister I si aina. Pia ai lewa hanga hingo fua ke lawa hau he ufonua koe whai ngau e Australia to giau mai koe ki tongani. Malo, ke uki I lawe te ki he wheu I mai teka akpa mo e whatongia whaka minister. Whatonga ngai ang hango ko ku tari ke whehui ulu aki. O tike ke ofisiale kamata ke reto kamata e sa I February. Ai ko ku whoki mea o koe ni o ko ke I whatongia pe he whatongia ko iai. Pe a tok whakakakato ai process ke te whakawhisi ai pa me he minister pa me wharearea. Ka te hoko atu ke lakanga fo. Ai pau ki whakawhisi. Ai koe taimi mi, kui ai pe taimi ai tutone ai lao mo mea pau ke te whakawhisi. Hanga pe koe kau ngau e whakapureanga. Ka tui mahate ke hoko atu koe ki ai, maheno e pau ki ai e pai election. He koe ngā e whakawhisi leo koe misa, pau mau wheloto I rewa mo sea, taimi whakawhisi ai koe whakawhofong, whai rewa pai election I taha wha. Malo, nau wai whakaukau ia te ke hokat pe koe lakanga minister pa ke Malo ia whatongia kalawa kakau. Ikai.
Hanga pe ko fihu ko ta ko ha lele a Tonga e ma. Tai ko la te ko ke fai ma fili na o mai he ta ha ngai fono Pacific foi fihu ko. Ko ha mea ma ku fono e tokoni. Pa na fa ha ko ngai mea o te tau sio kita fra foi tuitui. Ko e mahoinga ko e lakanga ke fofua Pasifiki. O kula ngai isiu ia ke he ai fonua Pasifiki me ngai fonua lalahi. Ko climate change. Ka kai ke tokanga mai u fonua lalahi ke ngai isiu ko ia. Ko tu ko e ngai isiu ko e mahoinga ke ai haleo. Me ho tau fangi fonua Eiki, ai ko small island developing states. Nego lahi pe ngai isiu ia me tatau pe ngai u fonua. Ka ko scale ko e ngahi uesia e ke pe ia. Kai ke utu e hange ko fe ke mai pe ha foi lele ko nga ko e Tonga ke mai pe lele matonga. Ko u fono Pasifiki ko utu ko e papa u fono pe fono e tolfito. I he va henga ko ni o ku I he malmalu e office. Tapo ni hiva piliona e population heki I he wahenga ko ino ku malmalu he office ko ia I Manila. Malo. Ega tapo ni hiva piliona fu pagai to wala ia o anta he office ko. Pagai ko mea ko minister nai fai be foge fe me aki ko inga he mahino e to ato to ta hai cabinet kana mau be mau inga fe unga ataha hange ko Dr. Paula ke alu o Famatala ngai pole ko ni tau be small island states e ko time la hifogia hange ko Korea Japan ko nau to na fa tare kita ko ke nau fu mahino e nau to ngai pole ko fangi fonua Eiki so it's a sacrifice for us e kabineti ke tuange Dr. Paula but it's a good thing for the region ke nau mahino yange challenges that small island state actually face, and that's always a good thing. Ke nau lawa mahino he ko me ko fangi fonua Eiki o ku wala wesia ngo fuataha. But by having someone there pe ka to ta tonu me ai hopefully te ne ma o mahino ke ne fra hoka nau tolu ai me au tolu ke fai ke lava to oni ai fangi fonua Eiki. Kai ke ngata be ai hange ko me saya foi to ta po ni hiva piliona ko ni ka kai to lahi ala fai ha finga o aki ai fe to gon aki ko nga pe ko sai ko ni ke fra la kai mo ui Ala be Palemia pe e misa ko ki fehun fe la ve mo pono no tolo que me gane na fe la ve mo foi pa optic ai was ngawe ai ulaki fiber optic me for ma burenga kono wine ta mini to kon mage a serie ki baba mo apai ko fiber optic ni hono tolu ka go ua international ni ta mini ko e foki sen baina ho ko nge ta o blackout ko ne to ko ya ho tonga ho apai ko ni to go ke ka o ko hai time ti na lava of otu oi pe ko no ua na da mafuri ke fiber optic o be kusang carrier wa me nga fenga ake ta mini ka carrier e ua I tonga ni TCC be mo e digital o ku kai ke malama he ngo carrier e ua ko ya o fo ha le ku si ai ma nga ma tolu e time la he opito e to koni nai hanu to mahino ko ni western by ta pa ki mo ta pa ko falo be lo se ai ko ke polo no wa e ha wi ki wa Eiki baba ko hinga ka motu e ni te tau ke alu international be baba o ha wa ha ge de form le vai ha loop ke wa motu pe ko ta Fakataha pa kai le ke te fa fe tu taki aya o ko tokta ni ko ni ai fa pa nga ka hoko tu leva ki hono fa hoko ko no fo tu e ke polo ai ko va ve ta ha be ta be ta e ua ai fa nga o ko ni tau te ke pe fo ke o ma ka wi fe ma ba ke o spe wi ke ka ha o but the reality it take time ke lava ai foi ngawe ko me ma hinga he ni ko komite no sila mo Australia ke frapaanga ai ke ipol ko ni me data upe na fai na ngawe ko due diligence ke da si ko high best option ma tonga ni he ko na paanga e fra mole pa ko me ni na la final mai gai ko ke ipol
fo mai wa ko ko ngano wa ko kula vetu ko kuma wa ko pese beta nima capacity ko o cable fiber optic ko ngau ake ta mini me he cable ko isopu ko to ngare wa ko ya mai no ka una ya na wa inasi ka mo pu anga ko inasi tolu ko ya me e ka kita lama fala heng me ta ni ma ke lama ke o motu ai me ko no ko ko no ngai no ko tu ngau ko ni ko ke polo ia me ko no distribute po no ave ko o capacity e ka operator pe ko TCC pe ko TTC ma tu dai mo ka ta hai ta o ko na to wa pe ta ni po to lo ta ni mi wai mo fa mo ni ma apply mai ke na fa ho ko nga pe ai la ya ai o ko ke polo ha pe ko me moli ka ko na to ko tu fa ki o fa na si o ke to fa le ia a po mo ta pe ko ki ha ke be hala pulia ko ki hala ko ta pe mi tai wa me be ni te ke lava ave ai apa wa ko mi tai ni ma no fa lai to la ya ai ko nga we operator ke fai ko fa le e na connectivity ko e domestic ke lava tu fa ki le ka mo to ai me au mai for international cable ko to sai be ta ha sa si ka ua ngo cable tena fe au lewa ko ya holo lewa price kai ke ngata pe he mai ua ko ya redundancy pe ko ta pe resilience ka motu e ke ilere o redirect pe na traffic fa o pa lewa gua hange pe fa ko loa tena fe au pa la holo lewa o ma pe sai lewa ngia e fe au ko ya ki a moto ka customer Malo pito Eiki Palemia, pea ko whamalo lahi ngā koe ngahi ngā oe lahi koe ko lava pe me whetuna. Koe ko wheu iku mi mui atu pe i he ka veinga koe ni whikau aki pe me wakapuna koe ni e lulutai. Mahino ko o mai ki Australia o whahoko hono whalilei pa mo e vali mo umea koe ia. Ko seha taimi paua ko mahino ke tu uta mai ki tongani i e ta uni pepe ko e tau whoo. Aina hena whaka nai ko whingan ki November ko ngā koe high season koe whiwholawa ki. Ke lava tokon iai hono awi holo tau kā i ngā i hapai wa wa o mea. Ai koe mea pene nau pēha tau a taha whitpo November ka te ala ke ka mo toi wala wai. Malo pito Eiki Palemia ka ki whiu pe taha ki he e lava ke tuku mai ko he tuunga ki ai e wahenga koe ni e whanau wa inga i kaletahi, maino nei ai ki i longoa ano tuku hake he mitia wha sosialo, whikau aki pa mo i ka weinga koe ni, pe ko he tuunga ki ai. Ai koe konga pe kau wa inga, na kai ke mau e nau wahe. Ko hinga pe nai Palemia i he bank details, pe corresponding bank ko ave nau se ni tike au ke nau penga account, fai ngā ue ai ke ave se ni ti ke tau ta ke tau ma mea he playa. Ai nai whaki mea pe he. Ako mea pango pia kon o hake o pe he o tai wahi ko tō ai ka o vai ngā. Nai tō lahi pia nai se wahi pia. Ka nai konga ia nau tō nai tō mui. A hono ave nau se ni ti ko ngā koe mea whakapang ke. Wha mea pango ia pia. Hono tala koe Palemia ia whakaluku fua. Ka koe whamatala nai mai koe mea nau tōlu. E toga rugby na o se ave bese ni ti pa na time ni na pouch mai fi mau ki te vakai ha fonga ta formatala na mai me panke na to mui no transfer PSP mo me ai ko ngai me pe he hoko pe o kai pe he tau pe he le me ko to pe ka ko me ki pa nga na sa ko to pe le nga ia ai paaga ke na wahe taki wa fea he wiki he time kong na he World Cup pa na te avle vai po nas ko fi mo fi fra malo ia na wa o World Cup paaga ni mafe ai tamara pu ko to pe malo la mali Eiki Palemia ka mai Eiki minister moi i he tau ki tala noi pe ki ta faaki o e sipoti
ko ki vakayat penia ako ik Palemia na vakay fo pia ni fiaf na ho ki tweet fika aki pa mo Fakataha akapuloa mamani pa mo top 12 tire teams kapa lava pe o whahok mai hau ki mea whamala ala ki ho. Oku fotu mai fo ke akapuloa mamani ke whai pe whi au hia top team top e tahaua. Pako toi ngā le vai to ai mo ki whi au hia e lalo. Ai kawa tonga nia i he anta he tahaua i lalo tau. Whai ka taa lewa ke tau mo utimi kalasi uruagi tia wan no Sila Australia. Pai anga whewhe le vai hatau unu ki mua o pau kai ke tau lava da tō tau mo utimi ko ia. Ai ko uhinga e tuiti ke e kuhange toanga i pe he World Rugby ia e utimi sai o runga he. Pea tu noa i pe tau tō ruia pea mo haa moa mo mea i he tia ua. E ko whaamu ia e pana nau lava taangi. Tia wan ko toa pe pau ke aha fo i tau mo ha tia ua. At least wah tau keimi pea mo i tia wan. E whaki mea pe. Malo pito e ik Palemia i he ngahi whakaamu ko ia ke uhiko e Palemia ko e whonua kui ai hao whakotu atu ki he kautaha ka puloa mamani e ngahi whotu whakaukau ko ia. Ko nana alo he tweet. E una o si asilere i pia ki tangi ko tweet e na Palemia Tonga. Ko neo ko ku tānoa kia ko ngā ko Palestine he Tonga Rugby. E ko ngā pe ki nau ilo o tau tokanga atu ki he nau mea o whai. Ke ua tau pia New Zealand mo Australia mo South Africa ka li aki pe tau tolgo he. E anga whewhea tau whakalaka. Ka ton ki aha whaunga ke lawai ke tau whetau aki. E listu o taha pia tau mo New Zealand mo Australia mo South Africa. Ma o si e whungari popo a South Africa ke. Whakamari e koe na wala si o World Cup. E whai tā noa mo Palestine koe ne Agapula South Africa. Palestine Agapula Ireland. Whekawa ki mo whainga mea pe. Nau popo na tolu ki togonia ke whakaralaka Agapulu koe ai tia ua. E pa koe whakamua ke teke o mea koe a ke mahi noi. Koe koe Agapulu pe fui tahaua koe. Kong ton ke kawai mo e toenga koe utimi. Malo ik Palemia i he kaweinga koe ni whikau aki pa mo e whotu o toke tāsai a piukala ki he lakanga koe ni. O ko lawe i pe o ke hokatu pe process ka kok whehu ia kia ka mahino i pe e me atua e minister ia ki Filipaine ko si ai hao whotutu o ik Palemia he loltongani ki hano whetongi. Tong whawhiloa ke toine ki minister ni. Aki koe mea minister o ki whai pe tātā noa ki a taimi. E koe ngā pe hoko sanua ki whepoe ke whahasio. Ne o pe Fakataha no whetongi kau pau pe ke whai koe e mea atuia ki Manila o whahoko whatongi ai. Kau whai pe whai sio ki ai ke mista mo ui. Pau hange koe mea pau ke whai tānoa mo sea whare area taimi e pau ke resign ai koe me mi pai whare area. Malo pito koe whao si pe ik Palemia koe tunga koe ni kui ai a tongani pia mo e isiu koe koe ki Fukushima. Ko lawe pe koe ngahi whanua kehe o e Pasiki o ku na o si asmai pe kautaki ki mua o whahoko hanau whanki statement ki he tuunga koe kui ai aho nau whanua kako tongani o te eki ke whamahino mai pe ku tau i he tawhaaki whea ia ke wakai atu pe o muimui atu i he kaweinga koe ko lawe pe ku whahoko hanau tokanga i kina a whakawheitu ai kawengani ka koe whea ilot pe ki he tuunga koe ki ai a Tonga. O wautui mātolu ki tauhanga pe o continuously monitor a situation. O si discharge foki o si alu foki discharge ia koe ke Pacific Ocean. Koe hoko atua ni o mautoran ki ai ke make sure pe o ke monitor mo mea o ke mahino o kai ke ai ha mea e hoko i he oskono no discharge. Kai apau leo kwa mea o hoko ko harewa mea ke whai. He kai ke tau toi whok tau tau ki mu he koinu o skamata no tukangi mai nai vai. Koe mea lewa mahui ngā ke ah mechanism in place ke monitor ai potential impact o discharge koe ni he oceani. Pa apau waha mea o hoko negatively uesia pa whai lewa ha mea ke. Malo. Ke minister mo ui. Ko ku ki wheu i back pe ko iai nai hanga hi health trends mau inga ku asi
me kamata ko no issued mai ko El Nino event ke whai hono Sofia mono tokanga Eiki. Pea ko lai pe ke minister ko ki kole ke whakawhaingofa i mai ngahi basic information tata fito me he health. He ku mau whenga mai na ko o si me mahi nani ke whanki information tata fito ke o ku relate ke El Nino ki ngai health trends mo ngai statistics me health pe ko no tuk whakaata mai ha health officer pe ko ha taha pe ke talanoa mai tata fito ke mautole media ke ngai me ta whaaki ko health tata fito ki he taimi ko ni El Nino. Malo? Yo. Malo pito. Kamata pe me he whiu wha Moimoi. O tui o ton beke iai pe ai kau officer ko ni he waa koe ki tua. Koe ke u whapapau. He koe ke mau. Koe whamu e potunga ue ke tuange information ni mahu inga koe ke kakai ke he whai e ka pau kua mea hoko. Koe waa koe ki tua ku takea ia Tongatapu tukia e tainim. Koe ke u hanga whapapaui. Pena mo whetutake Tongataha totonu, pena mo kai ke fu whetutake. Kai whai hatala noa mo ki nau tōru ke whawhai ngā maari e ngahi information. Whikau ak point pa mo e ngahi Palemia. Mahino be whoke tau ngahi Palemia koe he tunga koe ne El Nino e koe la pa ku whetongi koe ea koe me he ki moko ki he ea vela. Mahino pe wha ase whanki whakailonga koe ne flu koe tare mo. Ka mai mahawinga ke koe longai whanau he time peheni e uria ea koe whakarere koe ngahi whanki whakoutua ia e expect he potunga aue ke hoko e ngahi time peheni. Ka sai ke whai hawhalelei ki mawanga whakamatala. E koe neai peha whakamatala hangahi mea au kuhoko e pau ke hao e potunga aue o whakamaala ala mai ke kakai whanua moa ki whakatokanga ka ki nau tōru mo ngahi mea ke whakahi e. Hanga me koe tau lele mai koe he COVID tahi wa. Malo. Ko ki whewhi nau ke Palemia, malo pito. Ko ki whewhi aku in regards peki El Nino, because it's El Nino season, there are unusual changes in the weather, and as my colleague has said, in health. But ko focus au e ki drought kwen ko ke lo Tongatapu, which we have seen visible signs along the shores. Musie. What is the government's, I would say, response to the drought, and how would you guys handle this situation? Malopito. Malopito mo ne bito be e ko priority pe ko me ma hinga taha ki he puleanga ia ke Hawaii inu. E ko hinga tau te fito ke otumotu. He ku kai foke tau tolia u tau ki mono ia wai pate vai hen. Te ape fa mo te piu hai vai. Ko tahia ka lahe la e mahai nau tanke. Ai lewa de fai talanoa pe mo meiteki. Ke fai lewa hasio ke ave u misini liliu vai ko me tahi. Desalination. Ko veti ko tahi ke vai. Ke kamata sio ha progress ha logistic ke ave takai he otumotu ha pai tau vitu ha pai o whakafone utanke ko inga pe koe lahe la koe toi ngā koe u mea ke he ia hake pe koe utawanga ki ai o guai pe u liga ngā vai ke he nua lei mo mea ka moe toi taha pe fo guai tau poate vai ke tau mau mea vai ka koe hake pe koe wha advice u atu ke ngai whapoto aki Mahina muto pe e safa ngo we ko nga pe ko si ai uha. Pa mahina to pe la ka kai te nau to vai fui ya. Ka ko me mahina ta ia ke puleanga ke mahino ko ai vai ke inu. Ho tau kai nga ko tau te fito ke ngai feitu. O la ve ngo fua hange ko motu Aleva fai leva le ko tani me ha ko lau ke ai ha umisini ke ne liliu e tahi ke vai ka matavilo lewa o whafonu ai utanke i tahi i motu ko hinga pe ke mahino pe ugahi Hawaii ke nawinu i he fulala lahi koni pa moe lahi pe tokanga e tau sito e tawhakone ni mo ke whapapau i tau lahi wheunga pe tau stoka ta toha awha
ke o hinga pe ha ko te niti mo wala me pe ke tau toka te pe he kula he ke whainga maali e toha wha i El Nino. He ko ne haka hoko ko El Nino o kula vai ai conditions e ala ia e uafa. Ai tau lewa ke tau toi mateu teu pe he ta whaaki whaka supplies ke mahino ka iaha mea hoko o tau lawa tokonia nau tolu o kuesia. Ai whai lewa si o ke u stoka i o tumotu ka u maa whakatonga. Tapi Palemia ko e we go be mal me hene foi pata ko ka take bas ki pe ko e pipo mana pa ko i la Tonga la dog me mai me pata la ko e bore anga pata ta ma ka venga ki hanga tana ki mai popo ki tau sio ko fri lo aki ai ea i time da da ho me at ko ki ai ko ha a ka venga la o wa tu me tongani ki pata nga pe te ki hoko ai ko sea i ta gon ka hoko mai ko ha le ba fo tu ai programa ko ni le let ki ai alo se ko bodia o e paanga ke fai ke ngā ue ki he wheliri wake ea. Ko ngai mea u hoko ai. Ka kohono access pe ko mao mai ko e se ni ti whai ngā taa au beto. Tau te whito i whaki whanua i ki hange ko tau tōru. Ke tau lava whau hafu toki meni lahi whewhe ke lava mao mai ki se ni ti. So we don't have the capacity or the capabilities ke vavea e tau mao maha se ni ti. Ke tokonia ai nga hei ta whaaki ke he uesia he wheliri wake ea. Ai ko konga lahi tai whai ngā oe ki ai he iwena kono teke ke lava nai o ai peha whani mai Pasifiki. Ko hinga ko whani whamamai lahi ia o ki whai ngā taa e tau excessi. O paurewa nai uhi ngā mai Pasifiki. A mea koe ke mai ai peke nofo pehe Pasifiki. Ke whawhai ngofuai. Ai excessi ki ai Tonga, ha moa, ufonua ke. Ai ko ulaki ke whenga e ange, ke moa excessa polo ange fundingi, pai bring it ke hoko pe ko ha regional fund. O tau whea ngai mo whenga e aki pehe. Ua pe ko no teke ke popo wai mea, na tali he kopu e tau ko si, ko e loss and damage. Ai ko ngai ke mai hase niti, ke totongi aki pe tau pehe ke compensate aki ai ngai mea nai hoko ko hinga ko wheliri wake a ea. Ai ngai mea nai hoko he kuohiri ai ko uhinga ia ke whaile wahasi o pai maha se niti ko hinga nai tau pehe kai mahe tahi ai haki kolo pe maha wahase niti me ai ke tau pehe ke totongi aki ai more ko ia pe ko mau ko ia. Ai koe kauia he topic mauinga ke Pasifiki i he kopu wawalu. Ai whai iwe i ke lava o pledge pe maha paanga me ngai whonua ke he. Ke lava e o whai fo i ngā oe fui whakau koe kuotari. Kau pau whoki ki aha ki paanga ke operationalize ake. I he whataha koe ne kau taki u kamata he ose wika hau. Fui wike taha. Whai koe i Tonga. O kawai pea mo e IUU. Pe koe tautai tai whakalao. Ai koe hinga le vai a koe point pe o mbau tō o hake. O pau lava ai kakai koe ni o mai o tō ai fuika lahi pe he me o tau wheitu. Mahi noi koe ke tau lava ta tō toka ngai nei rei ho tau wheitu potu tahi. Pe tau sio le vai a pau to'o pe i ka wanoa ngahi mea ke he uhoko o tau potu tai. E whai le vai tala noa pe te aha whaunga e taha ke tau lava whengau e aki mo e ufonua ngā ke satellite mo e hafua. Ke tau lava o toka ngai le rei ai o tau potu tai. Ma te whaalau koe ni o mai trucks drop wing wata e tahi alo e wakai koe ha e wakai taha piki. Whai ki mea pe but Tonga fisi ha moa koe ki tau maa i tau tolu ai uwaka lahi whiunga pe ka whapuna ke tau petrola. Ai koe whengau e aki ke sio. Pe lava toko ni mai a Amerika mo ufonua ke tau siofi whakaluku fua ai tau potu tahi. Ke whakasisi ai kai ke ngata pe hono to'o atu ai ika tai whakalao. Whakasisi ai tau pehe
ave hole fai to Tongatapu fasisia no traffic holo I kakai I ho tau potu tai ai ko kauia I he lia fai ke ngata pe ne wesia fa economica Pasifiki ka wai mo ne security implication ko hinga pe ko kai ko ke tau ilo pe kai ke he fulahe o se ni ko ne Pasifiki ke tau lava monitor ai ngai mea ko au hoko ko ho tau o se ni kau mo fetu taki he mea mawinga alea I Cook Island ni ai nai fai ta no kon ke fai pa mahale formally announce ai u mea pe he kawai pa mo ke polo no wa kon na Tonga ni ai maho inga ko ke tauhi ke fainga taangi ai mate ai fetu taki ko de mate pe fetu taki lahi u mea lahi wesi ai ko more resilient yang ai communication ni ka we me u fai si ola hi ai pe mo si atu pe ko ni ko ha le wa u asenita he ta uno atu ki mua I he se ko na tongani I forum ko hai u asenita ke ta take forward ke fai mai ko forum he ta ka ha ko ki tongani Paula ke fa ta ale ai ko hai me u ospe he ta oni ko hai me don ke alwa ke ta ka ha ko ha emerging issues ke whahasio ke mateu teu lewa ai puleanga ke na hanga o take forward ai u issue ko ia ko hinga pe ko te Fakataha mai ko ne ka utaki ki Tonga ni tau ka hau Kata gua Palemia ka ki me mai mua I ta faki ko ia ki ngahilanga tokoni ko ai puleanga ki he tsunami pe mo ngafi la mahina pe mi lava kakata ta ua hoko ai fatamaki ko ia ne u fanonga ke ko ki kainga ko ia ko ata ko nau si feinga ke nau unu be mi he ki holo na nau ai pa ko taha u hinga ko nau pe he nau unu na fai nga ko vave ai fai nga we ko hai Palemia ke tuai ngahilanga ki he ngahi fare ni ko u fare ko ni ata fo na kai fo ke holo ia ko u fare ata ko na holo o silanga Kana u apia I ata na tala ke nau ive koiti pete nau alu ko hinga he koi ke te ngofua ke faha nofo I ata. Ai tai ko na fai access fo ko puleanga te nau sio na to he fale u kholo he ko fale elanga. Ka wa fatonga I lewa o koi ko ha tau pe koi ko ha ko via o kainga ko ne toi e nau pau ke nau hiki mai me ata ne o tu pe nau fale. Pe tali lewa ha ke pe ko ma announce ke langa fale ta havalu fo o ma anauto ai ko nau hiki ai ko o te ko na ke nau ma ho nau up fo walo to alere mo langa holo ko na tata ko ga pe ke ho ko ai tau pe ko fale lotu pe ko fale Fakataha ai ko uno atu pe ai na mai hino pe ma o ai ki senit fe unga ke whakakau mai ai foi ape ta havalu koe ne o ke tu po na api ata ka ai hana api Tonga ni ko ngahe na talange ke na hiki mai ka koe kamata ia ko api ko ata na holo na elanga ka ko ni to tana ki mai mo api ko hinga pe ko na hiki mai ne o pe tu pe na ngahe api I ata so si pe Palemia ko to no ko na mai me isleri Nai ko kau visita speia ki isileri o ia whainga tounga pe ko hana hatau ngau e pe ko hakawako pe o ku toi ha Tonga o ku kei toi I isileri hiri koni whafoki mai toko ononoa ko ni pe ko whao si hai tokunga ku ia ai fotuat ko ia ki he ene afio e kau minista fo o ko ia nai o atu ku ki lolongo mai ko ai tokunga ku ki ai malo ko foto minista fogia dai holomu e misaya tahaya fo nai foto me hapai pauki tai pikan na tai fo o se vote of no confidence kada ospe fuga ba ma fo lau ki New York ai ko fo mai no to fa ko ai pe ko hai me hoko me ko ke ka fa me Australia nai grupo tolo ko AKP ko fetu ngila mo kasaliote ai foi to no ai ko na lau ke nai to ko wavalo ka nu sila passport
Tongataha Australia, Tongataha Fiji, mo Noa Tonga National. Ai ko ye ping mau le tai nimi, ko ke te ke te o ngona mai pe te ha ka Tonga. O nau ke Israeli pe kai. Nai ta ha te lau. Nai ko. Kai lo to pe ke no fo fa ni. Bukan apa mau ilah kamu Tonga Israeli bagi mau ilah ke fengai mai. Ai ko ki programa pe ta mahalo ton pe ke fa ai pe ko de tau breakfast ai fa na wa ko ai to o slele alo ki moto fengai pe ke ha foi se sineta ko fruits pa se sineta ko cereal mo ame pa ko fa mo ya tai me ka hau to ma ki se ni tla la ya ke tu la ya tu tol tu fa ka ko tu tai ni mi ha ke pe ko nei fa la ke ki mo tu o he wi ke ka ko ki Tonga ni pe ka wa tu ai na ka he wa hi a ku ya ai fo tu mai me ko lo ta ke ai tu fa ka ai he ko si lio fo tu o ko ka ai pe he puleanga fo i wa ko he ti pen pe me fe tu ko ya apa ma fana kau ta hai ke na mai o ai ha foi breakfast ta ve a le ia ke fai ko programa ta ha ko langa fale ai masiva ango patu ndai fai ta no ke ai fa to ka ma ke u family masiva pito ai au leva procure fale ho full pe mo ho full ke renovate fale ai go apia o lava pe tu ka fe ma pe fale ato pe ko window pe la mia pe u api ko mahino ke sai pa langa fo ai ko api ho full kon u ke prokiwa ka kamata ke lele ai programa ko ni ai na tau fa lau ke masiva ango fa malo aten ke u wa ke o puleanga una u finga o ke ko ngata pe ho full ko ni ka ko foi face lot dia pe to hoko vai pe o alu pe he ai pe ko fa mu e hoko atu pe he ka hau ai por kalama ma hoinga ko ni na u lawa pe ki he langa wafu ai au ku ma o stende de vi o si se ki wa se niti ki he wafu no muka wiha ha ano mo o vaka pa u fai leva finga aki ki hanota design o wafu ko ni ngai wafu ko ni pa fa le nga we ko fra mu ye ke va ve ta ha pe kai lava fa nga we ko ni he ku ma he no sai pe e wai ki se niti o wai be fo to ko ni ai ka nga ka ko ngala he se niti o ko to ko ni me he puleanga ki fa ya ke nga we ma hoinga ko ni ki langa ko ni o u wafu ta te fito ha pai tu ke ha o va ka to ho ka tai pe ko fa pe ko ni ti pen be he ivi o ta fa paga ko ni pe ko hai me ko ho ko toai ko fa tamate a fin bo office police ko ni ha sini ko fa mu e oskiti sem ke de kava mai halaliku pa ne to support mai pe a fu ambot airport pe au fa de vasio os foto o ki fa le u ki homa a police pe mo tamate a fin ko ai ke langa fa le tatau pe ko ga ke ne kava mai a vaheloto ka toksio leva ki halamaga no ke foto wai ma office tatau pe ke de kava mai ta fa ko ia pe ka wai mo ni support a fa malai vagapuna ko no vavau ko fa kau ia ke tau te ai presence ko ka policy mo tamate afi ke te ofiang ke kakai e ngai vahenga beni paro ai tu ya feu i de bo fa o bo Facebook a ya feu ai ta fa mu ia o se vali con ne mea te o ata ngai ta selfie mai me Australia e mo i lo i be wi ai na ta la ia ve lo ia we Australia ko fa mu ke a mai ki he ni time heavy season ko fe fola wa ki ke to kon
yo no avi holo tau o tau ka inga ko e me mahinga ta hape to nga e vai ange go lau neongo ai desalination ke automotu but we need to manage for le vai e tau fitu ko ne le fuolo mal ki e pelele tau ka hau ai ki la ko ni ko faanga foki ko ma tu le pe mi sta mo ko ku taimi ko fale ta mo kata ki to nga e mo vai he la fuolo a pe ta uala pa ko fa mo ko le ko ni na pong pe pa uala hi ka ko e gari fakata be ka fe ma be ke ta to ka ngangi ono to nga e vai fa malon ke mi sta mo wi fu nga we lahi mo fu lava me lahi ni ka ge nga ta pe to nga ni ka ko pasifiki ene lava o hoko ko tale kita o futaha point hiva biliona i he region ko ni atau tolu pe ha ko lau e na lava tua o fa mama na tolu ke ngai pole ko ni utau fe ku ki moia e fagi fonua iki ka kai ko ga hisi o pe ke ngai fonua la lahi e utau sioloto atu pe ki he ngahi ngawelere e mista pa ko me afika ki ko ilba o spend ulere ngahi para ofisai mo ala me ke mista mo ui hoko mo pai election ya va o le ga finga ipe mo toto ke holo pe e fai pe nga o ge ha ke ko me mista o wai process for papa is anuali Paula ke malolo resign minister resign me mi pa fare alea ko leva pa election fili leva pa o foto leva mista mo ui hoko pe he pe Pagu neongo e hangula nai neongo more lahi ko ni ke kabineti ka o ma be foka baba ka go tu ye ko tanak lere mo fai via lere ye ni fai he mista he me ato hoko ko tare kita o WHO ko ni ki ho tau wa hinga apa ko ita ha me u to anga ta o fa malo atu i ho mo te unga pinki mai to ke he ka tama ko tau whakailonga e breast cancer mahina o tui kau i he mea mahuinga o whai whenga o aki e tui whai pe tau ki press conference mahalo e tūsite whai pe whaki announcement ke whai tau te whito ki te u wholau atuana ki Fakataha e kau taki ku kailani whai more specific whaki initiative mo whaki ngau e ai ki whahano tānoa e mo whahokat e osko e Fakataha koea wai lewa Fakataha hoko mai ki he fai sio ke Cotonou agreement pa hoko mai le wa foku pe mo kopu wa valu dai ko ki he feriwa ke ya pa wai mo Fakataha ka minister ko defense to fai mo ya to fa ta no ki ai ka ko tu pe mahalo ku pe unga ngahi potano e ahoni na ma wa to ha ngahi fa matala ke to go net ka ko mo tol fa hoko mo fatongia kada faus Pero crees to que si su clase o fe tamai. Feo la maria ma no tung boya ma tolu no na hili que fai pio tangata. Pero e ka to ya e fata ko ya. E Palemia ka minister. Pe mo ka Faiongoongo fo pe ki para empreanga St George. Fata na le to ai fa ngia ko ya hoani. Ka wa ko ngia me Drought ko me ahoni. Ko Aribate Junior ki sina pepe ki kia pita tapua tu bolea. Bisa te tano to ko sa waka. Momea.